Sanibona noyingane zakwethu ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane kwethu ngabe uqala-ke ungena kule channel ngicindezele usubscribe. Udidekile umndeni kunyamalala umfundi, ukhungathekile umndeni womfundi osekuyophela isonto lesibili engabonwa nangokhalo, selokhu-ke anyamalala ngosuku olwandulela ukuqala-ke kokubhalwa kwezivivinyo zokuphela konyaka. UMnqobi Sibiya-ke oneminyaka engu-18-ke ofunda ugrade 11-ke esikoleni iVutshini high eNkandla, kuthiwa-ke sekupheleke izinsuku anyamalala, kanti-ke umndeni wakhe usumbheke-ke kuzona zonke-ke izihlobo-ke ezisondelene nawo. Ubabekazi kaMnqobi unkosikazi Zethu Mngoma uthe ubehlala-ke emqashweni ohlala abafundi eVutshini esondezela-ke isikole-ke njengoba kubo-ke kusethulani kuthiwa-ke kwibanga elingaba-ke imizuzu engu-30 uma-ke uhamba ngemoto. Echaza-ke ngokunyamalala komfundi uthe-ke ngomsombuluko wesonto eledlule kuthiwa-ke wayehleli-ke nabangani bakhe-ke waphuma ngelokuthi-ke kukhona lapho eyakhona, bathi-ke kwakuyoshaya-ke ethi ebusuku waphuma-ke umuntu othi-ke kukhona lapho-ke ephuthuma khona wangachaza ukuthi-ke uyaphi, waba-ke ukumgcina-ke kwabo. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal-ke ukholeni-ke Nqobile kwala uthe kunyamalala kwalo mfundi-ke kubike esiteshini-ke samaphoyisa eGombe, namanje-ke kusalandelela-ke kuyaphenywa-ke ngalolu daba. Wengane zakwethu-ke lezi ndaba-ke engithe ngathola zona mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli-ke yaku-YouTube. Ngabe uqala-ke ukubona le video noma ungena kule channel yethu ngicindezele usubscribe.